bafowethu ngenza nje le video mayongiphansi ngamhlungu ngeke enze ubaba uKing Bhaka uthi ufakele mina imali engango-10,000 ngokukhathana nomndeni wakaMbatha uDubula uthi ufakele mina uSiyabonga Mbatha uthi ufakele mina bafowethu uma mphansi buhlungu wami mina ayikho imali engango-10,000 ekabuya kuKing Bhaka eza kimi kangokuthi ngixhumana naye lo baba uthi ufake kanjani angazi bafowethu kodwa uthi ufakele mina ngoba ngisho umfowabo waDubula ngiyakhuluma naye ngiyamtshela umfowethu ukuthi ayikho imali eqhamuka kuKing Bhaka afika kimi engango-10,000 bafowethu ibuhlungu into ezelo baba ngisho amavidiyo ami bafowethu angathi ayalumela nami benginokukhuluma kabi la TikTok ngiwakhiphile le video okugcina ngikhuluma mina ngumlandeli kaMthandeni ngizizela amavidiyo ngengoma zaMthandeni angisophinde ngikhulume ngithi ubani nengoma ephansi ngizoyincomela uMthandeni mangincoma ngithi ingoma yaMthandeni emnandi ngamqhathanisi namuntu omunye umuntu bafowethu ibuhlungu into enzalayo ibuhlungu into ezelo baba uKing Bhaka ibuhlungu kakhulu ayikho imali evela kuye eza kimi engango-10,000 bafowethu ibuhlungu lanto bafowethu yenziwa njani into kanje bafowethu ngivulela icase or ngenze njani ibuhlungu bafowethu ibuhlungu kakhulu ngoba manje sengizoba umuntu omubi ubafo abaDubula ngento engayazi ngento engekho kodwa ngiyakhuluma nabo bafowethu ngiyaxhumana nabo bafowethu hayi bona bafowethu ba-understand ngiyabatshela bafowethu ayikho loo nto leyo ayikho into ekhuluma ubaba lo King Bhaka into engekho bafowethu asivotele uMthandeni asivotele umuntu uyazi uyihola phambili lapho ku-top 10 ukhozi bafowethu asivoteleni igusha SMS ingoma C bafowethu asivoteleni igusha ubuhlungu lento enzelo baba kakhulu.